Kimelua chaite mono Kenya wakomana nacho tumbula ekamasabu nesa randu kauna na ra wondu tevia randu tevia nina ingine na bandu na makai less then omwe atuya ondula we mundu etha eshua no kukwata mbesa mwiso amwe ondulo siananga kasi of course the money is mine na zaisi kwasi uwenda ibeta rent anyway kauti kwa mundi katambe songa mbe wandi wake Bosco Molwa randu kaunacha mulumba atugete saita no sia muthenyana tutika miongweli na imwendi ni wa kilungu cha ikinya ya athukumi wena kwa tina kindo musembi na munane wayo mwithikisya ngweleisye o maundu kivathokanio ye wa kwambililia ngweleisye maundu kivathokanio na kuyati enda we in a position ya kutedia mundu akwati we yakano kivalua mwa please do enda we in a position ya kuandika o mundu muandike nandu kathe mundu wisivyo ndu isaika ndo kosi CV kana mathangu ma mundu umuyo mumanthia we ano ileo mumanthia nani wa mundi vekela ni kwete na ndio nengacho inde kangu nenge kingi chati nene na weta bumbeni kabisa ke udhiyo ka kundi ni wa social media ndisika na katanu nuko na ka kabisa ke udhiyo ka kundi ni wa social media ka kila manyiwa meti twe skulu ni na nicho nenda ngwete mnani wa mundi mwithukisya kila amanyiwa meti twe mnani wa mundi katanu please ndisika nani weneki lango nenda katanu ni weta umuitu tunake ndini wa studio situnoida ngaliko ya media ngaliko ya social media kondu wenda ndini wa YouTube nuko na kiukila tu weta ni siendo ila amaniwa meti twe skulu pena drumstick itano drumstick atani chao itula nguku tutululutu abau tutia tutakotwa nguku tutano na smoky sili idea sausage lakini smoky ndu sina yanganu na tunyamo kiasi na the na wiva mwithukisya kwa mauta malita 5 na we kwa mauta malita 5 mwithukisya nenda kukuliati o alimu tafadhali otuyesa umukulya muthesi sindwila mutwitya kituno people are struggling a lot yes neither kabisa skulu lasia na sia gusome internet wake lakini byo sindwila sia na idisititwe woka we yoka bikokethia mwana etitwe twiwe uni tutwae tuwete kina na kumbene tina ndwe na silingi na niyengwenda nikulya alimu kwanda yeyonde mwane na mwisoba nundu muyo asyai akayubine yasi kutumana uyona mumaniwa wakakewa uni ukana kina yukana ki na yedi ane mutiani of course na ingi meited why can't it be standard no any sure view mauta amedi tulita itande omedi tu school wena ko ya turukana ndini ana okusoma ana okusibwa CBC techokete tuku yani no ke ananua ukesa hivi hii enda no kiwo twetokiwo you know ibina yitu tuisoma wethi ndani agriculture tati mundani tikaikuima na yembe you know na tikabanda na ngutu atwa kutwa ngu ile itatu lakini this one imekuwa expensive tafadhali ndisi mabwana na umiongea ni kama inamba iko alene mbunge nengo kuliati ene yanda ndini wa kisomo mwiva asimeba makayete na ndiye kiangali kwenu inge asyai no kene kulia asyai kanala mema wiani omundi ube mundu we le kwagetithina no kuyana katiala ona ukana ngika uketwambi people are suffering oto yasi ukela tumbula we yake no musembe eba kwikie ayikuthingesya you know ayo dhuthia ne kana ukela umande mbesa pe mundu we bandu pio ndi mutabi we da ngulye ke no musembe yombia ne kamande mbesa ni manda bana yiko. It is good yani we wandu mundu ejiti onu kucheta onu kutukiti wandu mejiti niki nono wa mathina mawe maiko mbesa iko maisha na suma eti yethi na ebi kama mbasiana ni isi enda inyasi ana enda idasi ana enda pa ikindu mbene tina mundu zu ona ndona silingi 5 waka mundu na weno nambati nwana mundu makakoloka kiwo makauwa ngima yena mundu na ndio kanene ni alati thukuma wa kwatole uwaya
nduke wa bona langi tamabuni peandu umundu umekuyanza me ukomanza me utindanza mundu suya mudia koya ndaweta nende naje ni kwithia ndena appetite nayo hakuna chakula maisha yamekuwa magumu mundu su wasabona mundu akakuya ndethie na akienda wino uwezo mutedie wesisi ukona mundu umemuima abitemetho ipululu mabitita takiwo niki nundu wakwithia mathina la wina moni maingi na yambia sia mundu umenda ya umebadhie kabinde semethi masio kandini makayo lala chaka mukabo athukia weta paithina kushare othoni ni sia umi maingi au maingi ni makia yuna weta imembo na atai angamembia ona nini a week vessel na kana mmesikia kutha me week vessel hakuna kitu kama hiyo nundu ilangi ukawiyite na mane mabikoni ma mundu kwita nenza mundu weyitita nundu akwithia kwina yuwa kuye makwewa kiuni choni isi pure ndio kuvitha mundu akwe nundu wanza tutakula tu kwa mazishi tutakula na tusana aidha tuyene kiu ende wino wezo ndo tunotedia mundu akima maisha imomie na kila kingi alatugala mataonine tie ke ulwa ni ba ya musi ndukonlwe pa ya musi be na mwana mwenyu be na mwitu mwenyu na nikumu ndwe mwethi mundani enda mundani akobeke kuisukuma kuichao withia wona waya wabunda wekiliko ni chaku chakonyo na moyo mabuna kuimbemba baidhi mbemba isi athelile wananunua kwa soko na kilo cha mbemba isilingi yana ndathietheti kilo kimwe ndathietheti na wilobi withukuma na no sane iswe yani ndokunga ukamanya mwandu baya musini metha maisa musei waku wenuka winkunesi wa mema mie nukite ayuthenzi yangu kwela yeba kubi nundu wakwithia mwana ene ukite na wabika musi widi weya wibona na siana sia kuna muikomo kama yumithia ngali muithi muitia museibu yayambie kwa tobe asengete mwana wanowo kana isuko wana ni mathi yuma twete wakamutuka mukangano pa mauta na kungano yenda na mauta nduna suwania yuluwa sinduila siabata yes ni wa matwaya lakini tisionde leula wa matwaya we makusie binda ya nata tunene mundu utabuni enda dokuma that is the reality mundu tuiwade geja school lakini tichongwa ete muno muthnani wo mundio generally maisha ni momo na wenda ndo tona tedia mundu ndo tona udhoya mwana wakana wake ya kandida school kenanza nono kana kenanza ndule au kona withi yaka ile uko isunzuma kana kaone theka themba kaendeta katemeta nono kenanza na kaendeta school keka site pa yake la sina kana ogeji okwatia kino musembi ngokela ngoka baadhi yani nenanza ndule au manya nundu withi ni neno kethia wewe nditelekelia niki sijashiba mtu ambaye hajashiba jamani hawezi fanya kazi vizuri ukasaidi kileko chake kike saanisie bua tundu wewe nende nundu maisha mailiu na niango leti ati sia na isi ya CBC si tutu lungu itano sia nyama sia nguku smoki itano lita chao yani chao kila kiende ya maskulu ni maito wewe onondo ni tuenda umanyata asia itumanye tithini kiata na neata tutonya kuolanga siendo imwe yes nene sine practicals si alama odi grade 6 alama grade 5 nangi ona tu grade 1 ontungi tu PP ona tungi tu baby class ine la play group yes sindile si kwetwa yes aibi ya maisha meti umose yuwe asane iswe yani bisi nguwe ba kana nisi ana ingowe ya sindu yedi kana getri sindu isyonde na nisi lazima hayasi yakana mbotwa ayende obi sweet wetina na mna mutene yoba bikakalagana kaikuwa school nyo sione kana tuka balance ende ela wakendo na watayo medugisia na kuyati ila mwa mkuu musioka deleva mheshimiwa makali waya wabuna mwagwa mheshimiwa makali unangalu mtu aite mbunge kanova lo mtu aite badinge desimu kwa mheshimiwa muno mwetu anite etwanite no mheshimiwa mugade muyani uba nisulo wa motelile wathi ugavukume ubonie pa ya musiala ndo makune mabonia kana tukendo by the Christmas giba sa kigilyo bika wetino ke tite ya tedenza mboyi tetane tebebi na tuyumana tisiyogede ba matao nini alati kalati tiyasima itomusi musi usundo makaisa chao anyusa chao abane sawo kanga asiati weno kaendo like bedroom kwa mwenyu usisie yo kitanda kiloko meyake india nige bege tuyigitwa nebia yani umudhinene na udhiyo kwa maundu alama tukwete munoko kwa nyanza madhina mbesa chao
nuitha kitanda kiki numbeno nijua sia nuitha songanga sia kitanda yeah obindetie ona lika enda wala nie unya bedsheet suye ndobwe umalya muto okuno nzebe bindwanya walikila ngaliko emwe oile komewa ingine yukilele nundu lamu siwa kaye mongo na niki nundu akwide yakitanda muto walikile nanda bindu ichaye wekai thina umuete kumuya na wewe nukana ngali wenda ungamya bubu akwitia mana tano ma tuko twi na isi wakiano teina kiboja na sisi muzi teina kiboja na nuisi no kiu ya wacha iye na niko nena pesa ndiye liangililisi ya mauta mangani wa motavia chao ti lazima ile uketa sia mana tano makuya amekuka thia nenda biona patongi wenago lakini lao munenga excuse ya wiloti yani tesi ya mauta mangani tina kana nambekela ku mondende ni namba ikendi indi yo point yebati sisi awithie ila waya wabona we ni wawayangi na fridge ne no kana ndo kanangi kana wona lewe wana nga ko weka ichatheka pa ya musi petwa na to ine tutaisa pe na children's home yeba kube ukayoka kanengo siana iso na no misukuti onela uitwa iyo musele onela wimatwa iyo manyanya yani kuwa tu wa kusaidia nondo andu ne mathinete we sawa ngoma na mundu umeine naye weka au memonga ina mutedie mundu umeine weka na iwo kwete musi mundu suni mubinyeku tiye megero matale meto lakini weka lamu thembo sidu kwitwa unenge witwa na kane mwini wetelemia anyway kila mundu akilesumbio la kwake nita watina kendo musembe nenda soma comments ila si atumwa yulu wa kiukila na post ndini wa social media kana Facebook page ya Athiani ati siana isi ya CBC sietitwe kila kana ilungu 5 si nyama ya nguku smoky 5 lita 5 si mauta makuua katawa sinduinge si akweka practical school hiyo ni cha ukiendeye CBC kinyane ya 10 Peter Chalo kambiati teachers are calling parents asyai Alimu kaiva Onesmus Mutinda, this is why teachers are not striking nowadays. Alimu angi ni Metya makoti niyo ya nguku. Ayuwa umana wiki. Isi koko umana wata mabali. Withdraw. Edit enda nwanda nimumia. Edit umanya unye huwa umana. Fei mutishu mbita 5 liters yote wa. Kawega teachers are proud of CBC. Suni woni wako Onesmus Mutati. Mwalimu mwenye atakosa kupata kitambi itakuwa aibu sana. CBC ikitupiliwa mbali na Ruto. Sioni kama itatupiliwa mbali lakini wanahitaji mtu kurabisha kidogo. Kila mundu aye kila kiba kubinake kitu so thank you. Festus Mutuimbia tungi tuneti title did water I think ilikuwa kidding too. Title did kweli no yitwe original. I think ilikuwa ni kidding. Sasa smokies guy cooking oil boy nangi smokies onatoya siona pika usiwe iwe tu tusione ya makanzetini kama Silver Carlos Mohamed Mbiasi wacha tu kendo keru tonami na niacho bendeta mwende aitu Timothy Musiemete hii ni walimu walafi Dominic Chande Johnson na Musyoka za ushenzi hiyo sini mawani kivadhukanya na maende na kutumwa kuisila mitambo ni ya Athiani FM kilunguni cha ikinya ya Metya mawani kutubanye wani waku yulu wa sindu isi anasiyo itu ati lazima hithi ila siyete itwe utakuwa CBC kwani siana sienda skulu kuua leu teachers are there kumiza wazazi yeah, they know what we as parents are passing through enyewe pia sisi tutaenda teaching tukule unono oi Ernest Mutua let's wait and see Patrick Maluk mbiabura kabisa mambo ni mengi masandi machache tina Beneka B Musyoka Anthony Makau how are you one kolokolo tiki somo yakana akuga usho gatata I think most teachers have not understood what CBC entails let's wait and see sio iko ndumia na ukajaribu kweno chakana kakwa ninya na ku Fred Lucas come to what is the name of the school I even don't know inazunguka tu kila kibone kanane wene ni sui prindi yetu eneke kiwadhini
wa dairy ya mumaniwa. Imagine na kuambia kuna walimu tangu CBC ianze hajawahi nunua mafuta kwake. Alimu ndizini kuone wamuone wa kanani chao, but no a kind request. Sindula Metya ile logical logical, at least with the kila musino afford o wikite kiatu cha musino ndo na kumbene we musi musio ambia tina mauta maku ni musio. Thank you so much, I'm humbled. Ndatika ni mengo etatu na dhanda tu itina wasa itano siya madnya kwisila nzeveni ya Athiani FM kilinguni cha Ekinya ya Athokumi.